Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amanu ning Ginu yang kayanta betamo. Ibusni ta nalangeni ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Magrasyang gatpanapon po kay katamungan. Good afternoon po karing kay katamong listeners and viewers ken pong Facebook na po. At ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginu at talakayan, pisabyan, ding mialiwang topic or tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po iniing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa at yako po among Jess Layog at syempre kaya betamo po dening ka na pong kakaluguran co-host king katamong programa Brother Charles Quiason at Brother Boyet Mamukod ne po. Abayan nyo ke po, kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po, karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live. At abayan nyo ke pong pasibayo, king pamagaral at pamigunan po king amano ning Ginu. Keni pong ke katamong programang Usapang Biblia, anya sa Jayo no po, ring ke katamong Biblia at abayan nyo ke po, keni nga meto nga oras at talakayan tamo. I-Charles po ini. Maya pa oras po, karen kaya kaming masugid avid fans po ne. Minsan at yun na kaya naman kendi po bang kanita magkarandam tamo, magaral tamo na kaya be kami naman po bang kanita mas lubusan tayong 19 dyan ing amano na ning apong Ginu. Maya po oras po. Yes, good afternoon once again, Brother Charles and Brother Boyet. Good afternoon, Good afternoon po, Among. Kamusta yung klase mo na din, Brother Boyet? Ay, okay, Mong. Masales talagang perandaming kinandining presensya na ning Banales Espiritu. Yes, oo. Nakasanting po yung mag-lectio divina po. Lectio Divina. Opo, kasi rin kaya katamo pong coordinators ne, balang parokya. Ring kikatamong Biblical Apostolate Coordinators at inla pong wala mo formation ne po, training karela. At kaya biatala po king kasuywan, lalong-lalo na king Biblical Apostolate ne po. At nano pang balita, Brother Charles? Ala naman po mas. Bayang urod mo. Wapin, bagay may ngurod mo, Brother Charles. Pag sa Jan na yata yung fiesta doon, November ya pa. Muna kayo mo. Di ba? Ay ngene kang Our Lady of Fatima. Yes, Ito pong October final 13. apparition.
Yes. At pangabagya po mong kareng listeners tamo mo rin, basan tayo po ing metong at chapter ibat king banal a kasulatan. At syuta pa mo rin po kani pong ebanghelyo ng San Lucas, asukat tamo pong pakiramdaman at keta pong kaduang dake ning programa tamo, isundo tane man pong pisabyan, ita pong makatalagang chapter for this afternoon. Kaugnay na po ning pamagaral tamo king Biblia. Alright, so kay ibat tayo pong pekramdaman, ing meto nga chapter, ibat po king makatutok libro, ibat king banal a kasulatan, naman tayo po iti at pigo naman, king kaya kayo pong lugar, nung ka rin kayo man po, king bale, king opisina, o king dalan, o kabang at syuko po king sakyan at magbiyahin po, kay batatin ke pong kuta nga makabasi, king may basang kapitulo. At syempre, agkatanda kayo pong makiabe, makibat kareti po. Malyari kayo pong mag-text, karing kaya katamo pong text line numbers, Kempong Globe 0915-954-1303. Kaya naman pong Smart 0918-351-8282 at Kempong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share karing kayong greetings, comments o mensahe o nung ating kayo pong buring isuggest a topic o buring ikutang karempong numerong aren binanggit na pong among. Makanyan mo naman po, maka-live ke po kaniting kaorasan king online streaming, malyari kayo pong manalbe, mumuna po king kakatamong YouTube channel, isubscribe ye po ing kakatamong YouTube channel ASF Radio Station 91.9 FM. Maka-live tamo mo naman po ka rin. And then, maka-live tamo mo rin po king Facebook page tamo, Facebook Live ne po. At akit ye po yan, ing Facebook Live king page tamo, inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At karing manalbe na po ngening kaorasan, paki-share ye po ing kaya katamong Facebook live stream. Of course, maka-live tamo mo rin po king page na po ning parokya ng among Jess. Yes, St. Catherine of Alexandria Parish, Porac Church Facebook page. At akitsula naman po ding may nga labasan tamong episodes king kaya katamo pong YouTube at Facebook accounts. Pakibanggit yun na yarin po in kaya kayong parokyang kabibilangan, ban kanita, dinan taya namang maya pa oras in kaya kayo pong parokya. Yes, at magsilbiya rin pong i-follow ing katamong Twitter account ne po, ing katamo pong username, yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM. At ing katamo pong Instagram account, ing katamo pong username, yapin po ing @ASF Radios. Karen naman pong bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para po king radyo ning Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala karen ni pong donation platforms, maka-flash po ngeni king screen at makatala po king description ning live video karing manalbe po via online. Then naman pong makiramdam karing radyo, damdaman nyo po karing radio plugs tamo din kaya katamong donation platforms. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tawo, ay atin tamo pong radyo at atin pong usapang Biblia ang makasawop king kaya katamong biekasal pantayanan. Ban kanita po, lalo lapang dakal, din kaya katamong kakaluguran. Okay, so ito na po magpatumpik-tumpik pa po at isadyain na po yung kayong sarili ban pakiramdaman tayo po ing mabasang chapter this afternoon. Iba siya po king chapter 16 ning Ebanghelyo ng San Lucas. At nung atin ko pong Biblia kene po, king kaya kayong pibale-bale, pwede yun pong kanan at ibuklat, ban ko pong lakwas makataluki, karing kaya katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo po ngeni ing chapter 16 ning Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 16. Nga nang Jesus kareng alagad na. Kanitang misan, ating mabandi ating meto nga katiwala. Singbong daking ing pibandyana, panira namo ning katiwala. Inya pepayaws ne at kitang na. Nano ing ababalitang ko tungkol keka. Munyek ang kwenta kanako, tungkol king kekang pamanibala king pibandyan ko.
uling nakamalyaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na, lalako na nako ning Panginoon ko, king pangakatiwala, na ano'ing daptan ko. Kwag yung sarol, makarini naman nung magpalimus ko, balo ko na ing daptan ko. Milako ko man king obra, at inaman tanggap ka na ako karing pibale-balera. Tunggal-tunggal na lang pepayaws ding ating utang king Panginoana, nga na king minuna, nuan ting utang mo king kanakong Panginoan. Pekibat na, dinala na barilis alarong olibo, nga na ning katiwala, o ining kasulatan na ning utang mo, luklukat gawan may 50, mamalagwa ka. Kitna ning kadwa, ika, nuan ting utang mo, pekibat na, dinala na kaban na trigo, nga na ning katiwala, o ning kasulatan na ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri na ning Panginoon, ing mapamiray takatiwala, uli na ning pepakit ng katusuan. Uling magitlang biyasang mamahala ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. At sindunang Jesus impamagsalita na, nga na, Inya sasabyan ko kaya kayo, gamitan nyo king pamakikaluguran, ing pibadyan keti king yato. Magisan man iti, matanggap na kayo man king tuknangan alangangga. Ing tapat king malating bage, ami pagkatiwala kayo, tapat yan naman king maragula bage, ami pagkatiwala kayo. Ingemwa pagkatiwalan king malating bage, ngemya naman na pagkatiwalan king maragula bage. Nungera kayo pagkatiwalan king pibandyan na niting yato, nino'y magkatiwala kay kayo king tunay pibandyan. At nungera kayo pagkatiwalan king pibandyan daring aliwa, nino'y munyeke kayo king tunay mga intulid kay kayo. Alangi po sa makasuyong adwang Panginoon, uling pikasama na ing metong at luguran na ing metong. Maging tapat siya king metong at pikasama na ing metong. Kayo makasuyong agnan king Diyos at king pibandyan. dindam da iti ding pariseo, at pikay-likay lire i Jesus, uling malugod laking salapi. Inya sinabi na karela, Ikayo ding magpanggap banal, king harapan daring tao, o na nga kikilala na ning Diyos, ingat yu karing pusuyo. Uling isipan dang maulaga ding tao, yan naman ning alang ulaga, king panimanmana ning Diyos. Ing kautusan ng Moises at ing sinulat daring propeta, mi paira lang gamuket ang panahon, at di natang yaiwan amaminyag. Manibat na kanita, mi panaral na ing maya pabalita, tungkol king kayaryaning Diyos, at ing balang metong magkapilit siyang milub kaniti. O na ing mayampa ing lumipas siyang banwa at ing yato, kesa aking milakoya ulaga, ing malating dake na ning kautusan. Makipangalugod ya, ing ninumang mididiborsyo king asawa na, at makiasawa king aliwa. At makipangalugod ya naman ing makiasawa king babaeng diniborsyo ning asawa na. At ing metong nga taong mabandi, amimalanmal, at ating labis-labis sa pamangan aldo-aldo. At atin mo namang pulubi, amilagyuang Lazaro, mitmuyang sugat, at atyulele ng pasbul ning mabandi. Bisayang makapangan, agyang king mugmug, ang mananabo, ibat king lamesa na ning mabandi. Haliwa mo ito, lalapitan de pa dingaso, at didilatan dala ring sugat na. Meteya ing pulubi, at dela de ring angel king siping ng Abram. Meteya naman ing mabandi at mikutkut. Kabang magdusay king Hades, tinalangaing mabandi at ikit niya king marayu i Abram at i Lazaro at yusiping na. At nga nang kinulait ning mabandi, Tatang Abram, malunos kayo kanako, utusan niya i Lazaro, baneng basan danum, ing sepo na ning talirina at parimla ning dila ko, uling magkasakit ko king apingini. O nga nang Abraham, anako, ganakan mo king kanitang at yuka king yato, migpakasawa ka king mangaya pabage, at mi batayang kasakitan ni Lazaro. O ngeni, mi paligayan niya keni kabang ika naman, magdusa ka. Bukod pa king sablang yan, at yupilat ang taming meto nga maragula bangin. Inya ela makapunta keni dingat yuken, at dingat yuken ela makapunta keni. At nga naning mabandi, nung makanyan Tatang Abraham, ipakisabi kong mayap king papuntan niya, i Lazaro king balen ng tatang ko, uling ating kong 5 kapatid alalaki. Itubod ye ka rin ba na lang dinan babala,
kanita ilamuman, ela miras keting lugal ning pamagdusa. O neng sinabi ng Abraham, at syuya karelay Moises at ning propeta. Paboren mo lang makiramdam karela, nga nang mekibat, sapat ita, nung puntala na la, ning meto nga sinubling nebye, sumisila at painggulot ka rin kasalanan da. Sinabi ng Abraham, nung ela makiramdam kang Moises at karing propeta, ela mo naman maniwala, agyang king mete, asinubling nebye. King mapilang pong pinandit, pigunaman tayo po itang kaya katamong dimdam kapitulo, iba't King chapter 16 ng Ebanghelyo ng San Lucas. So tuloy-tuloy tamo po. Once again, good afternoon po. Welcome po king kaya katamong programang Usapang Biblia. Atyutan na po king first part ning kaya katamo pong talakayan ne po. At atyutan na po king episode 81 tanan de Brother Charles and Brother Boyet. And today, king kaya katamong featured chapter, yapining chapter 16 ning Ebanghelyo ng San Lucas. At Brother Charles and Brother Boyet, no, ketang milabas sa chapter, that was in chapter 15, dimdam tala, retang sunod-sunod at talimhaga, tungkol ka retang mawawala. At tatandaan ninyo reten, mawawalang tupa, mawawalang pilak, at pati namo rin tang mawawalang anak, ketang story na nitang prodigal son. Okay? So, kening chapter 16, we hear more parables, At mumuna ni Kenny ing talimhaga tungkol king tosong katiwala o ing story of the dishonest steward. And I think mong nung eko po magkamali iting istorya tungkol kaniting dishonest steward, metong ya po karing milabas a gospel readings ketang milabas a bulan ning September. Yes, Brother Charles, nung ako magkamali, September 18. September 18. And actually, nung apansinan nyo, ding Sunday gospel readings tamo, especially for this year C, halos may kwalaking Ebanghelyo ng San Lucas. So, ining chapter, tatalakayan tam nga ni, well, tuturuan na nakatamo tungkol king posisyon o katungkulan na may panibala kay katamo, which is supposed to be used for genuine service. Pero, ing malilyari salip na gamitan niya ini king usto at king mayap, mayayabuso at magagamit siya king maling paralan, no? So, salip na makasawp tam karingaliwa, we use our position to benefit ourselves. O yan po makalungkot niya mong isipan tamo po lagi ing kaya tamong kay sarili at the expense of the other people. Milalako po itong real commitment tamo king dapat pamanyuyo at pilit tamong kay mong unapin ing kaya tamong sarili tamong kay mong kapakanan. Bali halupan na po nitang kay mong katiwala, kening mumuna nga kay ngayon dahil kinaning chapter ng San kay Lucas, chapter 16, ining katiwala king kay mo, kay ngayon, kento ngayon, pingira na ing pibandyan ning kayang amo. Yeah, may itong yung steward, ni Brother Boyet. And when we speak of steward, we mean katiwala, no? Yamo rin yung magsilbing manager, Yeah. karing pibandyaning boss na. So kalupaning sinabi mo, Brother Boyet, ating sinumbong na paniraning katiwala, ing pibandyanan ning kayang maestro, ring kayang boss, at buri na yung mamiyeng kwenta, ining kayang katiwala, ating meto nga consequence ning pamamirait na, yapin itang milakoya obra. Antiya naman pong Messi Santi po mong, syempre siguradong isipan na po
nung nuka rin niya manintun aliwang obra, maragul mo rin pong stress kaya itamong. Palagay ko, magkasakit siya pin, Brother Charles, ne? O iya mismo sasabihan na naala ng aliwang balong gawan, ne? Lupang nga kasanayan ng obra, yapin na yun eh, yung balo na ito, ne? So ala niya pa namang balong gawan, aliya biyasang sarol, ayan naman bisang magpalimus, uling para kayo, makarinig, magpalimus, ne? At mapnamu, may kaisip yang paralan, no? He had a bright idea. At, pepayaws nung tunggal-tunggal ding mikautang kingamo na at penikwana ng makipagkaluguran ka rin ng mikautang king boss na, no? So, bewasan na itang dapat bayaran dang utang, no? So, dinina na lang discount nung baga. At, patsema kayo, kami kautang alob, di ba? Kawari magkuswelo na dumita kitang bayaran mo, ne? Anti ka namang may katawad maragul. Wapin po mong itapong mo munang mikautang dinalan barilis larong olibo, instead of mamayad yang dinalan barilis olibo, megi niya mong 50. Po maragula discount ita. Maragul ne po. ito. Matas siya pa discount ka rin senior citizens. Yes, Ne po. 50% discount niya rin po ita. At ita pong kadwa, instead pamayara ng dinalan akaban at trigo, 80 na mo po ing pepabayad na. O ita pala, Brother Charles, pang senior citizen naman pala ing kayang discount, 20% discount. Yes. Ika, malapit na kaya tang mika 20% discount. Ay, kaya pa mong apat pang banwa. Pilang pambanwa, apat na mo, no? Mag-16 na po yung Brother Boyet, no? And Brother Charles and Brother Boyet, kindepat ng yaniting katiwala, he was even praised, no? Pinuri niya pa ning maestro, no? Pinuri niya, ali pa uli ning kayang matsurang dapat apamamirait, no? Ketang kayang katoswan, no? At tiglong na pang Jesus, migit la kanong biyasang mamahala, ding taong makayatu, kesa ka ring taong makadiyos. Mong, bala mo medyo masakit siyang, o lupa yung masakit, pakiintindihan po ining kaya ngayon. Mong, dalimaga. Correct, Brother Broyet, ne? Di nga liwa, tuturing ding meto nga masakit pakintinsiyan karing parables ng Jesus ini. Uling ginamit ng example Jesus ining dishonest man for his disciples, ne? Pero imburi ng dinan emphasis Jesus kani aliway tang matsurang image ning katiwala. Nunay tang abilidad, no? Abilidad niting katiwala to take seriously the idea na sukat siyang mamiyang account, no? At mig-take advantage siya naman ketang kasalukuyan ng posisyon ban isecure in kayang future, ne? So nung imbalang metong kay katao, Brother Charles and Brother Boyet, ne? Pagpursigyan tayang panintunan at apakyabutan ng kayarianing Diyos, of course with vigor, ne? With zeal, kalupaning diskarte at abilidad ning katiwala, niting katiwala, pangaras king kapag nasanang isecure na yung kayang future. Kailangan tamo rin pong gamitan in kakatamong present resources, iplano po in kakatamong bie in the future. At nung lawenta mo, king yato, sa paktamong financial advisors, ne? And even planners, no? So tuturuanan doring tao na gamitan ing karelang pera king gusto, no? At ing karelang resources. Mupin pa siya makanya ning pisasabihan about wise money management. Kakalingwan day itang peka importanting i-invest, na? Itang mag-invest para king bie alanganga, no? The most important thing is to invest your resources for the Lord. Now. Ay mong, paniwalang ko po yan na mong. Lalo na po yan ni mong, karakal dareng mag-offer insurance, lalong death insurance pa. Accident, yan. Life insurance. Nandun na makalingunan kaya pa yung kanakong insurance. Insurance po. Itong sakyan na may gas-gas. Maragulya damage, ne? Uli nga sabal kaya mumurong ko. Okay. So basta't laging importanteng tandanan ing maging responsable tamo, no? Even in small things, no? Sabi napin king ebanghelyo, ing tapat king malating bage, mi pagkatiwala kaya, tapat yan naman king marugula bage, mi pagkatiwala kaya. Aga nakakamo po mong itang adake pepasikat na pong Spider-Man, ne po. With great power comes great responsibility.
Yes, masanting yan, Brother Chas. Inya, aliya abuswan ing upaya. No? Metong yang maragula responsibilidad. No? Nung ing metong nga tao, may pagkatiwalan, kareng perang binye ning Diyos kayo. Makananom yan ng mga pagkatiwalan, kim pa maglingap kareng tao, di ba? So how can they be faithful with the care of people, no? Every sabyan ni na ding leaders ding simbahan kailangan lapang mikwalta, no? And this is an issue of how to manage the resources na pigkalob ning Diyos, no? So all our riches belong to God, and we must see that we are managing His resources. Nung makanyan po mong sukat muna ing Diyos, yaing lagi tamong i-prioritize, kaya tamo po dapat makafocus at ela pwedeng pante ing panlalawe mo king Diyos at karing pibanjan ketiking yan. Sabi napin, kimanala kasulatan, no? King kakatabong karing ebanghelyo, alang ipo sa makasuyong adwang Panginuan, no? Uling pikasama ning metong at lugurane ing kadwa, no? So you cannot serve both God and Mammon. Okay? So Jesus spoke about the heart here, no? Dakal tao sasabihan da kaluguran ding Diyos. Pero their service of money shows that they do not, no? Sasabihan diya mo. But in reality, masikan pa mo rin tang relang desire, no? For money. Ang tidala namang sa samban din karelang kwalta. Potang may katala na lang pera, saguli masisilo la. At aliwa na yung Diyos ing sa sambanda. So, din kayamanan at pibansyanda, ilaning karelang priority. Pansamantala tayo pa mo pong pututan, ining kaya katamong pisasabyan, among bandinan dalan pa mo, dating adwang kutang, apanayan dana, rening kaya katamong listeners and viewers, king kaya katamo pong online streaming na po. Mumuna pong kutang, pilang barilis, alarong olibo, ing pepalista na nitang katiwala, ketang tawong mi kautang king kayang amo, bandumitak namo ing bayarana. Pilang barilis alarong olibo ing pepalista na nitang katiwala, ketang tawong mi kautang king kayang amo, bandumitak namo ing bayarana. Kadwa po, no karinya miras itang tawong mabandi, kay bat ng mete at mikutkut, at nung nukarin migdusayang tutu. No karinya miras itang tawong mabandi, kay bat ng mete at mikutkut, anong nukarin migdusayang tutu. Pwede yo pong i-text din kaya kayong pakibat, king kaya katamo pong text line numbers. Karing Globe po, 0915-954-1303. Karing Smart po, 0918-351-8282. At karing Sun Cellular, 0942-357-4268. At kareta naman pong Manalbe via online, keta pong comment section, malyari pong ibili ka rin ing kaya kayong pakibat o mensahe at pakishare yun niya naman po ing live stream tamo online. I-type ya mo po ing kaya kayong pakibat, kaya be po ing kaya kayong lagyo at address o ing kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Well, king kakatamo pong pamagbalik ne po, umpisan tayo pong or sundo tayo, ini kakatamong talakayan regarding chapter 16 of the Gospel of Luke ne po. At bayo po ito, pero bayo ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang The Servant Song by Bukas Palad. Eko po mama ko, ibalik ka po po in Usapang Biblia. Makisan metong tamu king kapag masusyan king October 16 ning banuang kasalungsungan. Ing kadwampulot siyam ng Domingo ning karaniwan a panawon. Iti ni talagaya antimong Sunday for Cultures. Abayan taya ing banal a kapulungan keti Pilipinas. King pamamye ulaga karing kultura a mamya kasaupan king panyulong nagkakatamong pamibebe ang timong Pilipino. Iti, metong yanamang kapanyusan para karing sabla, ban papanatilyang mabye at sesen ring mangaya pakulturang ating tamo. Itas tamo ing panalangin ni kapasalamatan king Diyos para king kalang ning kultura king kakatamong pamibebe. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga,
DWBL 91.9 Bright FM. Kayabeyeng Magmasusi ing October 16, Sunday for Cultures. Magbalik niya po ang usapang Biblia, kini po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dimdam tayo po ing dake na ning kantang The Servant Song by Bukas Palad. At syuta na po king kadwang dake ning kakatamong programa, anong nuka rin isundo tayo pong pisabyan, ita pong chapter makatalaga ning kapanapon na po. At pasibayo po in chapter 16 ning Ebanghelyo ng San Lucas. At nung bisa ko pong mangutang, mamyeng comments o greetings o mag-suggest topic, aburiyo pong pisabyan tamo o makibat po karetang questions nandin, malyari ko pong mag-text kaya kami karing Globe po 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268. Siyempre po ding manalbe online, keta pong comment section, malyariye pong ibili ka rin in kaya kayong mensahe at pakishare yun niya naman po in kakatamong online live stream. At kaya na pong Brother Boyet, babyemiya pong pasibayo, kaya kayo iamong Jess layo. Thank you very much, Brother Charles. Bayo tayo isunduin ng katamong second part na burikyamong i-greet ti Father Oliver Yalong. Makiramdam niya ngayon. Hello po, Amo. University of the Assumption, Vice President for Academic Affairs. Okay? So, nandin, Brother Charles and Brother Boyet, pisabihan tayo tang tungkol ketang talimhaga, King Tosong Katiwala or the parable of the dishonest steward, no? At kaibat na niting talimhagang ini, yapin ding mapila na kasebyan or sayings of Jesus, ne? At nung nga papansinan nyo, palaging topic kang look in tungkol keng pibansya ng pong salapi, ne? Ding pariseyo, uling malugod laking salapi, inya lagi lang mituturan, no? Kareng sasabyan at panaral ng Jesus, and they are lovers of money. Yes, mong bali mo. Kalupanapin po kitang minunang sinabi ng Yesus, alang ipus pakasuyong aduang Panginoon. You cannot serve both God and Mammon. Between God and pibandyan. So ngayon mong, mas kayan tayo dapat ngayon pilinan tayo in Diyos, maging honest tamo kaya mo. At bagkus po nung lawenta mo po, relihiyoso lang mayayakit dening Fariseo, pero mipnuno mang pamagpanggap. Yeah. Inya makanyan lang daburing tanggapan, Brother Charles, ne? Ing mensahe ng Jesus, uling guilty la, no? Mituturan la, no? Ating pingkasebyan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit, no? So, balo ng Jesus na mipno laking pamagpanggap, no? Ila ring magpanggap banal, no? King arap ning tao, pero balo tamo naman na alatang pwedeng asalikot king Diyos, di ba? Uling ababasa na ingat king puso tamo. Aliwayang
klasing lumawing Diyos, no? At ing isipan tamong maulaga kay katamu, alang ulaga king panlalawen ning Ginoo, ne? Syempre, karing ating marok sisikap king pusuda, ilaring taong komportabli potang daramdaman daing amano ning Ginoo. And for them, daburing damdaman uling mababother la, no? God judges our hearts, no? With a different set of values, no? Pwedeng puryan ming tawag pangking panluwal mong akakit kayo. It could simply be a public display of spirituality, no? Pero in Diyos, akakit na talaga nung ninui ka, king luwal at king kilob, ne? Bali amaw ni aluaya po talaga ing pong paralan at paglalawan na po ni nga pong Ginoo. At oyan mo naman po sana ing pagkikwanan tamong atalastas at abalo. Sana datang itang puntong ing isipan tamo, iyamo naman ing isipan na ning Diyos. At ing panlalawe tamo, bali palagi naman, makalapat king panlalawe na ning apong Ginoo. Totoo po yan. We try to see from the eyes of Jesus at siguradong dakal tamo akit. Alwa mo itang makalwal, nune pati na rin itang makasalikot at mayayaki. Well, at tinamang panahon nang giangatsune king arap mo, Brother Charles, no? Alime pa mo rin akakit, di ba? Because it is your choice. It is your choice to ignore that thing or that person, no? Lawen tayo nga nining sunod a kwento, ne? Metong hindi ka rin popular stories, no? Tungkol king metong mabandi ating metong tao na inglagyo na Lazaro. Last month po mong, dimdam taya rin po yung may basa king ebanghelyo at nung ako po magkamali, anya pong 26th Sunday in ordinary time. So nung napansin niya, halos naramdaman tala ka rin gospels, ne? Ning Sunday, rening gospel may basa, no? Karing chapters na babasa tam from the Gospel of Luke. And this is a very interesting story. Actually, Kenny, may emphasizing pang makwalta na niting tao, ne? Kapamilata nitang description or pamilarawan kaya king kwento. Nga nanin description kaya, mimalan yang mal, no? Tapos sa tinyang labis-labis sa pamangan aldo-aldo, makasambit lalagyu ining makwalta. Anya karem pong anggang kay mong makwalta, iya ing alangkay lagyo ne mong. King kay tamo ngeni, kempong punan tamo pong ngeni mong, pache ating kang kay lagyo, buri ng sabyan, makayangat ka biye, atinang ka at dakal naka-approve king kaya kang sarili mo mismo. Ika naning lagyo mo bayat at tinakalagyo mari. Masanting yung kabaldugan lagyo mo, di ba? Nano niya kasi? Renato na kasi. Renato. Ing pong, ay kaya pala, ing palang mamukod pala ka nga muntans panlilyo. Pambihira. Pero ating kampunto ka rin, Brother Boyet. Although traditionally, he was given a name. Ining mismo makwalta. He was given a name, Dives. No? Pero just the same, uliging buri ng sabyan ng Dives is rich. Ironically, ining taong kayabe mo naman king kwento, milalarawan bilang metong taong kalulu, no? In contrast with the rich man, ating yang lagyo, di ba? At ing lagyo na, kalpaning sinabi nanan din, Lazaro, no? Metong yang pulubi, no? At no kanya makapwesto, ining kalulu ngay ining pulubi, not really far from the place of the rich man, no? At siya king lele pasbul ning mikibandi, niting taong makwalta, no? Sabi ko, Pin, nandin, atin mo namang sitwasyon na ang yanga tune king arap mo, may pamurin akakit, no? Kulang na mo, tuktukanan na ka, no? May pamurin pansin. O tapo mong talaga pong sasaryan na niting makwalta, ing kunwari mo alayang akakit, uling alayang pakialam. Magbulag-bulagan niya mo because he does not really care. Well, nulawen mo, Brother Charles, imposible na enayakit, di ba? He was at his gate, no? Sugatan niya man at danupan, kaso man pinsina ni makwalta. Manay naiya mo ratang mugmug, manalakbag, iba't king lamesa na ni makwalta, ne? So, antiya nga lang kakit, no? Alayang gewa para kang Lazaro. Instead, he neglected and ignored Lazarus, no? Kalapit mo itang distansyada, pero ing makwalta, aline ikit ining Lazaro.
Ewari mong atinta mo pong aus keng makanya na pamikasala mong. Pache ating kang dapat gawan pero emo gewa like in the case of this kay mong rich man makatepilanan niya mo sana sinopan i Lazaro. Pero peg alang bahala na po iti alaya man depat mayap kaya o kaya sinopan man lang sana po magkamali mo ang aping punitang awsan tamong sin of omission. Gusto ka, Brother Boyet, na that is sin of omission. Inya, pwede ka namang miparusan kimbagay emugewa. Di ba? So, mapalyaring sabihan mong, ala na ka mang gewang matsura at marok, pero ala ka namang gewang mayap, ala ka namang gewang masanting, di ba? So, megin kang super passive at eka maging sensitive king pamangailangan daring aliwang tao lalo na tune mismo king siping mo o king arapan mo eka pa mo rin gagawang takbang ban makasaup. Alimbawa po mong nung atinang malulumod, agyang aliwa ikaing menulak king swimming pool, kapawari kumilos o mawus man lang saklolo karing malapit nepo. Siyempre, we are all responsible for one another. Agyang eme pakilala, agyang daywan niya pa, ating awus kay katamo bilang tao ing dumame at magmalasakit karing aliwa, lalo na nung atsulaking gipit akabilyan. At kento to masubok ing concern tamo karing aliwan tao, no? Agyang aliwala pa kay katamo pero pakit pa rin itang tunay malasakit at lugod, di ba? So ang agpangmurin king istorya dening adwa ing makwalta ang poping Lazaro, din tangitang oras na pareho lang mete, no? And remember, inyang mabiela alino man mikan law distansya, di ba? Pila mo sigurong metro sing pagitan da keni. Pero ing makwalta ene pansin i Lazaro, no? Ni ene manausan king Laguna, di ba? He does not really care. So indifferent, no? By the way, impalang lagyong Lazaro, Brother Boyet and Brother Charles, ne? Imburi ng sabyan is God is my help. God is my help. Pero minaliwa ing sitwasyon inyang mete lang pareho, no? There was a reversal of fortune, no? Lawenyo, ing mabandi mikut-kutya at Lazaro delare ding anghel king siping ng Abraham, di ba? So Lazarus did not even have the honor of a burial, no, in this life, no? Pero ing banuhan na mismo ing memyeng karangalan kaya. At ing makwalta, mikut-kut yapin sana at midinan yang marangal, kutkutan siguro, ne? Marangal libing, pero alang mig-escort kayang anghel, no? So halip nira siya paking Hades. Mong ne, sakit na mo pala disaniting kaya ngayon ne, mong. Ining kaya ngayon ne, mong. Makwalta ne, nung makanano ya kay kanawa at kasagana biya niya nga chupaketiking kay mo, yato, pangaras naman keng sumangit kay biyemong alang ang gandu sa ing daranasan. At ti Lazaro, miras na yaman king siping ng Abraham, uli ning kapaniwalan da kanita na potang matayang tao, Brother Boyet, no? Lalo na nung mayap at makatuliran, the righteous, no? The righteous, they are gathered to the patriarch, no? In faith, no? So, they shall join their ancestors in peace, no? At yung kasulatan mo naman ito. Mong impo bang kakaluluan sang kanya naman ban miras tamo po banwa kalupa na po ning milyari kang Lazaro. Well, tamo isipan na i Lazaro kenin misalbaya o miligtas siya pauli na mo ning kayang kakaluluan, no? At makanyan mo naman ing makwalta. Mira siya impyerno o king Hades, uling makwalta ya, no? Ingsang kanong bakit mira siya i Lazaro king bano, uling masanting ya relasyon king apong Ginoo. And the rich man did not, no? Ing lugar ning makwalta, well, it was full of torment, while itang lugar ng Lazarus, he enjoyed the comfort and care of Abraham. Among, nano ya ba ining Hades ay ing Hades, may sambitlayan na itang ining word ni. At may nga riyan namang Sheol, no? May tingnan nga manong Hebrew, which is the place of the dead, no? Ing tuknangan daring mete. At king New American Bible, ing translation na king English is netherworld, no? Pero alam makabili na ding tao nga tsukarin magdusala, no?
it has no direct reference to torment or even eternal happiness, no? May ngariya sigurong lugar pikut-kutan ding mete, no? King matuang tipan kasi ing understanding tungkol king afterlife, no? Pamakaing malino kanta, it wasn't yet clear, no? It is not hell technically speaking, no? Mas malapit king amanong hell, yapin itang word na Gehenna, no? Metong yang amanong Griego, abala mo lake of fire, no? A garbage dump nung nukarindosis sila banding basura. So it seems na mas malapit ya po mong ketang manwandang Gehenna, ne po. Kasi kening kwento, lulto na ating malilyaring torment on the part of the rich man, uling may kasakit yaking api, abala mo po impyerno siguro mo. Yeah, migmakalunos siya pang akang Abraham. Di ba? Tatang Abraham, malunos kayo kanako, ne? Utusan niya Lazaro, baneng basan danuming sepuning taliri na, at parimlaning dila ko. Uling, magkasakit kuking apingining. So, bandang tauli, Brother Boyet, imakwalta yang yaning lintong makalunos, di ba? He now becomes a beggar pleading with Abraham, no? So, he was in torment, not because he is rich, but because biyasang linugod at migtiwala king Diyos. O kasi mong, ligura na mo po, kayang kay sarili na. Inyanya ni po mong maragulya po nga lesson, yan po, kaya katamo, tamo po maging mayimut at makasarili, mabiyasa tamong lugod. O yan, no? Uling aliyabiyasang lugod, Brother Boyet, miras yung moga lang king lugar, alalang lugod. Di ba? Where there is eternal torture and condemnation, no? So, ing lugar ay alang lugod, tandaan nyo, lugar yang alang Diyos. Uling muna yung Diyos, lugod ya, di ba? And I think, oining awsan ng impyerno, di ba? Even here, hanggang chuta pagkeniking yato, no? A place where there is no love, hanggang etapamete, mabiyeta mo pa, panamdaman tanit ang impyerno po, at ang etamo lulugod, ang pong edda katamo luluguran, no? A place where there is no God. Kasi, kinawani at mi palawt tam king apong gino because of our sinfulness, di ba? So, mi ka malalamabangin o pagitan between us and God, uling king sobrang pangakawani at pangapalawot tamo, no? Eda nakatamo rich. So, makatulaman kening kwento, Brother Boyet, no? And Brother Charles, ang yang king sumangit biye. Isipan na pa rin na superior ya. Ining rich man kang Lazarus, no? Feeling na servant siya pa mo rin ni Lazaro, di ba? Ang yang sumangit da biye. At siya pa rin tang kayang, self-entitlement, no? Inyang atsuking yatu, wari, naman pansin ni Lazaro. Pero king sumangit da biye, ikit ne. At akilala ni Lazarus. Diyan. Ang yang king sumangit biya, pa rin king makwalta itang sense of desire. Itang basta't fulfill niya mo itang desire ita, desperado ne, ang yang utusan ne pa. Utusan ne pa Lazaro, nabasa ning sepuling talirina at parimlan ing dila na uling magkasakit siya king api, no? So samantalang iyang atsuking yatu, Brother Boyet, he enjoyed all the good things of life, pero biyasang dinake, no? He did not share them, no? Ginawang paralan to prepare for the life to come. Kabaligtaran niya po nitang unjust steward din mong. He used his present position to prepare for his next life. He did something in order to save himself, pero kani po ining makwalta lupang alipo mo. At yes, no, Brother Charles, no, ang diyan makapagsalita kang Abraham ining makwalta, pa rin milapit kaya, no? Bakit? Uling ating pilatan. Ating pilatan na maragulabangin karela. Meg makalunos siya pa, he begged, no? Peke sabi ng mayap, papunta niya Lazaro kimbali ng tatang ko, no? Uling atin ko pang 5 kapatid, lalaki, no? Itubod niya kanila, Lazaro, bandinan lang warning, ban elamiras o danasan ing daralanan, no? Abangin ni biglayang mika concern. Biglayang mika concern ka rin kapatid na ining makwalta, no? Nung pwede mong puntalan na rin kapatid na, pero it is already it is already impossible, no? Nung ating yamang concern nga ni, but it is already too late, no? So, anya mong ating tampong kay saying nga na nasa huli ang pagsisisi. Kaso mong tanaing kayang kaya na hesak dala na po mong makanya hanapin at tsunepin ka rin kay Hades. Yeah.
Pero agpang kang Abraham, din yung kapatid na ning Makwalta, Brother Boyet, they have all the necessary information, no? Ban aywasan ditang torment, adalanan, daralanan na nun, eh. How? Sukat lang makiramdam kang Moises at king propeta, no? I think ing amanuan na kening makiramdam kang Moises at king propeta, that refers to the Holy Scriptures. Ne, banal na kasulatan. Makiramdam king amano ning Diyos, pero lupang pabisang makiramdam ing makwalta. No? The rich man immediately rejected it, no? Siguro balo na king pamilya, no? Ela naman siguro serious king sasabihan ng Moises at ding propeta, ne? Para kaya mas convincing nung ing sumabi karela, iba't siya mismo karing mete, no? If someone came from the dead. Pero nung makiramdam tamo king amano ning Diyos, atsunangan ka rin no? Atsunangan ka rin yung dapat tamong gawan. Puri na po sigurong malyari na nung ing sumabi karela, iba't yaking mete, which is of course a spectacular sin, siguradong maniwala la pong agad. They will be compelled to believe. But God is already working through His words, no? Kasi nga mano na ni nga pong it has the power, no? It has the power to save. Ing banal na kasulatan are in themselves powerful, no? Kalupa o migit pa king dadala ng mensahe ning taong iba't king sumangid biye, no? The rich man was not lost because he was rich, no? May wala ya uling may kiramdam king banal na kasulatan, no? The laws and the prophets, no? So he cares nothing for the needy around them o around him. Kalupa ng Lazarus, no? So intuturo at mensahe ng amano ng Diyos, yapin ng lugod, no? If you have this love, you will surely experience God. Dakal pun salamat mong at sana po Aldoldo makiramdam tamo king amano ning Dios at pabustan tamong maglugal ya ing Dios king puso at buong pangatao tamo. Tamo kakawani ing kaya katang sarili kaya. Ela sana maging sumbagal ding kwalta, pibanjan, materyal abage king relasyon tamo kaya. Bagkus maging instrumento lareni banlalong makasawop at makatugon king pamangailangan dareng aliwa at pamipasyag ning kakatamong lugod at masabal karela. Magpost pa mo po at palabasan ding mapilan apaganaka ampo po ing kantang panalangin sa pagiging bukas palad by bukas palad. Eko pa po mamalis sa istasyon o mama ko uling magbalik pa po ing usapang Biblia. Pakamalan kung kakaluguran kang Kristo a anak ning Nuan a Birheng Maria. Ing bulan ning Oktubri para kay katamong Katoliko, tatagulaling taya antimong bulan ning Rosaryo. Babaligdan tamo kaniting bulan ing ulaga na niting paralan ning pamangadi. Kaniting bulan panagkatamo ka rin sabla ing mataimtim a pamangadi king Rosaryo. Karing pisamban, karing balang pamilya king balang pibale-bale, karing komunidad, at makanyan mo naman karing balang tao. Babaligdan tamo naman kaniting bulan a kapamilataning pamangadi king Rosaryo, pasalamatan taya ing indong Birheng Maria. King pamanagumpeta mo karing balang labanan o kasakitan a daralanan tamo, kalupaning pamanantabela, king pamanagumpe daring Kristiyano, king labanan karing kasalangda, inyang minunang panahon. Ing Rosaryo, ing pamigunam kaniti karing misteryos, darala na katamong malapit kang Kristo at king kwento ning kakatamong kaligtasan. Inyasat kakaluguran, etamo kakalingwan ing pangadyantaya ing Rosaryo. Iti pong paganaka, ibatya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At king kayong talasuyo, Father Hilario Sikat Jr. OP, ibat king Order of Preachers, at tinatag ng Santo Domingo de Guzman, amani muna man, king pamagpalaganap, king pangadi, king
Magbalik ka po ing usapang Biblia, Kenny Pamurin po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM. At ngayon po, basan tala din kaya kayong pakibat, karetang kutang tamo, makanyan mo rin po ding aliwayo pa pong messages. Happy viewing po kang Allen Tim Kapumpwe, and from Nisha Benis Timpog. Hello, Benis. Get well Hello, soon. maya pagat panapon po among Jess Brother Boyet watching from Porac. Happy viewing po kang Nida de la Cruz at makanyan mo Hello rin po, po kang Chinida. Esther Pagku Alfonso. Ang Esther, musta kang, na ka? Net Dimalanta. Mang Net. From Lota Garcia, hello Father Jess and Brother Boyet. Blessed day. Wish you all in good health and protected all the time. Yeah, top 1 fan. Happy viewing po kang Cecilia Julian. And from Winnie Lopez, maya pagat Sister panapon Winnie. po among Jess, Brother Boyet. Keep safe po and God bless. And Cecilia Julian po, maya pa oras po among Jess from Good Shepherd Parish, Bulaon. Yes, hello po. From Lina Flor Rivera, good afternoon po among Jess, Brother Boyet. God bless at mimingat po. From Net Dimalanta, good afternoon po among Jess, Brother Boyet. God bless po and ingat. From Rose Popatco, good afternoon po among Hello, Jess Rose. Layo. Rose. Porak. Anti mo rin po kang Brother Boyet. Happy viewing po kang Baby Nay Lemore, kang Marisa Cuenco Simpao. From Lydia Torres, grace-filled afternoon po Father Jess and Brother Boyet. Be safe and healthy. God bless po, ma'am. From Lot Salak, hello po among Jess and Brother Boyet. Hi. Happy viewing po kang Sher Gopez. From Elisa Morales, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet, komusta na kongan po? Among Jess, miss dan ako po Miss rin you po. Santa Ines, Miss you Dabarcaz. all, yes. Ayan. From Dabarcaz. Rebecca Rosilio, good afternoon among Jess and Brother Boyet. From Bengyam Baudizon, good afternoon po among Jess, Brother afternoon. Boyet. Madam Bel. From Angelina S. Garcia, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet, iba't king parokya na po ning Virgen de los Remedios, Santo Domingo, Minalin. Dakal Wow. pong salamat. From Lota Garcia, number 1, 50, number 2, Impierno. From Flora Layog, 50, Flora. at Makanyan, Flora Layog po kano. And from Net Dimalanta, number Bulaklak na 1, mangkatyan. number 1, 50 Barilis. At number 2, Hades. From Lina Flor Rivera, number 150, number 2, Hades. From Lota Garcia, number 150, number 2, Hades. From Winnie Lopez, number 150, number 2, Hades. From Rose Popatco, number 150, number 2, Hades. From Coronada Yumitra, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet, ing pakibat na po, 50 ang popong Hades. Happy viewing po kang Bernardita Tamayo, Laksamana. From Agnes Evangelista Sarmiento, maya pong oras among Jess Layug, Brother Boyet, Celso Mamukod. Thanks a lot for this afternoon's meaningful discussion. More power to Usapang Biblia. Keep safe and God bless us all. From Angelina S. Garcia, 50 ampong Hades. From Rebecca Rosilio, 50 ampong Hades. Good afternoon po among Jess, Brother Boyet. From Cecilia Julian, ing makwalta alayang gewang kasalanan. Bakit miras siya king impyerno? Opo, alayang gewang kasalanan, pero alane mang gewang kayapan. Correct. Uling ikit ni Lazaro, masakit ya at danupan niya, pero dininan man pansin. Anya makanyan yang mi parusan, uling eya migkalub kayo pa yan karing aliwang tao. Kailangan itamong tao, balo tamong balikdaning pamangailangan ng kapwa tamo. Anapin ng ginunong naning gewa mo keng kapara mong tao, makanyan mo naman ing gewa mo kako. Yes. Happy viewing Thank po you. kang JB Chavez, and also karing aliwa pa pong makayantabe, Agapita M. Jimenez, Ma'am Beats. kang Gigi Datoon, kang Sally Fontanares, Jennifer Mendoza Cabrera, Consolacion Sarmiento, Victoria Gutierrez, Louie Lim, Wilma Sanchez Flores, Islamic Deseo, Francisco Liavore Jr.,
Makanyan mo rin po kan Darn Galura David, Ann Marquez Balmes, Marisa Cuenco Simpao, kang Celia Flores, Emily Batak Valerio, Miriam Gomez, Mergab, kang Jack Legion, Melendres, Saison Angelo, kang Leng Rene, Jade Bella, Abriel Villas Salibio, Marites Andayan Napiri, Noel Verances Quemada, Melda Magtoto Canopio at Karing Aliwa pa pong Makayantabe, ing St. Joseph Chapel, Babosakan, Hello. kang Nicola Frances Timpug, Nicola. at antimurin po kang Gilbert Sembrano. And from Presi Sagun, Hello, Ching Press. good afternoon po among Brother Enjoy Boyet. listening. God bless you po always. At 50 barilis sa olibo namu po ing Pelistana at miras niya po purgatory. From Gloria Galang Hills. Hello, po. Chinglo. Maya pa oras po kay kayungan po. Aro, Kenya Pangkayan, Amerika. At takot nan tayo po ngayon ni Among Jess nung ustula po ring pakibat kareta pong questions tamo this Yes. afternoon. So thank you very much po kay kayungan na may kibat karetang kekatangadwang kutang ne po at bayo ko po pakibatan detang questions. Burikya mo pong i-greet i-Etienne from Cebu na naman, no? Cebu. At ikong Deo Alfonso, Marisa Goso, Mitsing Esther Pagco Alfonso, Imang Nene Fernandez, birthday na po ngayon. Happy birthday, Mang Nene. 88 years old na po, King Bulaon. Nandin may kipag-lunch ko, may kipag-birthday ko nandin. Of course, din kaya na pong Legion of Mary mo naman, King Bulaon. Imang Glo Carrion, Kong Jess Mercado, at ring Parokyanos Cooking St. Catherine of Alexandria Parish na po, King Porac, Pampanga. Okay, so balikan tala po, din kay katamong questions. Number 1 question, pilang barilis alarong olibo ing pepalistanan nitang katiwala ketang taong mikautang king kayang amo ban dumitak namo ing bayaran na. Brother Boyet. 50 mo. Yes, 50, no? 50. Malo yan, Second question, nukar niya mira sitang taong mabandi kay bat ng mete at mikutkot anong nukarin migdu sayang tutu. Kempong Hades. Hades, yes. Clap, 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 clap. Congratulations and maya po oras po kay kongan po. At ating ko pang announcement, bayo tamo mamupos. Bukas mo ang kempong kaya kaming kay parokya, datang niya po ing Virgen de los Remedios at ing Santo Cristo del Perdon po. Yes, so salubungan niya kanyan, salubungan masaya niya la bukas. kanyan ging Bulaon Resettlement, uling mamisita ya, ing katamong Virgen de los Remedios at ing Santo Cristo del Perdon po. Alana? Okay. Ikaw, Charles Adlakan, Ano? Panawagan. Alam mag-birthday ngayon Brother Charles. Ay, ito, Mang Neni Fernandez. Okay. So, pupusan tayo po ining katamong programa kapamilatan niting pangwakas sa panalangin. Kilagyon nga pa ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. O Diyos mi malugod, pasibayo, peparamdam yu kaya kami, kaya kayong presensya, kapamilatan kaya kayong banal ayamano, lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabi at pamamiyasikanan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kaya kaming biye, lalong-lalo na, king kaya kaming biye, kasalpantayanan. Ikagino, ing sibol ding sa balangkalam, ikayo, ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sanang bubuklat, din kaya kaming puso, ban mabiyasang makiramdam, at palaging makasadyang tanggap, king kaya kayong amano. Pakapsyan nyo kami po, king kaya kayong banal na salita, at gawan nyo kayong instrumento, banipasyag at apalaganap, ing kaya kayong lugod at maya pabalita. Mayakit sanang tutu, king kaya kaming pangatao, at pamidapat-dapat, ing bunga niting kaya kaming tapat, apamakiramdam kaya kaitiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Okay, so final words. Dakal pong dakala salamat ka rin pong akayabe tamo, kaniti pong metong na namang episode ng pamagaral at pamigunam tamo king amano ning Ginoo. At kareta pong bisang makiramdam pa si Bayo, atin niya pong replay in pong episode ay ni pota pong alas 7:30 ning bengi, keni pong radyo tamo. At i-Charles po ni Mamon po kaya kayungan. Dakal pun dakal salamat king oras bingay po kaya kami na sana po etamo po sa sawa nune lalo tayo pang mas atang kilikan nining usapang Biblia at ikalat tayo po pag-share tayo po. Dakal pun dakal salamat.
Okay, so milabas na naman po yung metong oras ang makabaldugan na kwentuhan. Dakalpong salamat king kaya kayong pamanantabi kaya kami ne po. At may kitikita mo pong pasibayo kayong tutuking episode ning kaya katamong programang Usapang Biblia. At ini po iyamong Diyas layog, mamon na po't pasalamat kaya kayo. Kilagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Ne po, ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.